Kani gade ka pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Ka Khasi Author Society kala kerpat ka sarkar jalla bahkan penstet ban pak no ya ka resolution lani ka rai bala menjur da ka yeng dorbar thawan ka jalla shaga Ministry of Home Affairs jong ka sarkar India. Nakaliang jong ka Khasi Author Society kala ai khublai kerpang ya ki hinriu phongut ki MLA ka yeng dorbar thawan ki bala menjur baka ktien khasi bat garo ki dei ban rungno ha ka khrnet ka bapra jong ka riti sansyar kari India. Presiden ke Khasi Author Society Dr. DRL Nonglai haga jinga keren bat kilat patai kubor haga arpu pratrik unailor ha Shillong Press Club ula ong bakane ke senjuk ginong thok kat Khasi kan salik yakendo yo menteri rangba ke jela u Konrad Kongkal Sangma ban bot dien halor kani ke jingdawa jong ke seng ya ka bala ai jing menjur bat bala Krishan pura dagi pajba nong nong ke priu nyutrep ki seng niam ki seng sain pertai bat ki seng balang beper ke jela. Idan kejikan bagi sarkar jong Konrad sama kan sarakno shenhi ya kene kam sega sarkar blem kan sa ikren bagi Ministry of Home Affairs ya ke ban rakno ya ke bel ban pendrung ya tin Khasi bagi tin garo aka jing syong dorbar sin syong dorbar jong ke parlimen ke ban sadong lese hagini gnai terang tinggi kentu ya ke sarkar bahkan ambuteng ini kam nak kalian yang Khasi Author Society, kalau ia kapan bodin ini kalian kan, ban ajeng metro, kalau ini kalau kita tiba desa kalau kasorkar kalau kami yang kecil ajeng mat, jangan Khasi Author Society. Ada jeng kalau jeng ka sorkar, ban kerja, ya kini kam, ya kijenat, bagi jengtep kibaran kam kibedai bat kini ke art lagi jengtian ke Khasi bat ke garo kanum simpor nomor kamtam yede berketin Khasi ngila ailot lagi jengtep kibaran kam saya sarkar ngila ayah kedon khas jongi nado kapor jongo Dr. Mukul sama bat yakijo jengtep kibaran kam ngila ayah ho jemin sa mentah but ingin sekam bah kanum selamat berkah banrai ini kam sedeli kalau lagi keloi banrai no ong no mentah bo benar apa lempet kam Ministry of Home Affairs ro kan hak di kaban sedang ban bisa dia ini kam kesong dia ke jinglap jong ke sarkar nani ban penbore ke sarkar Delhi dan di ban pengen ke sarkar Delhi kalau kinongren ke basong ho jong ke jinglap